Сиздер ушинтип сабак өтүп жатканыңыздар үчүн мамлекет каражат бөлүп береби? Жок, каражат каяктан? Бул биздин ниетибиз дагы жок ага. Талабыбыз да жок, сураганыбыз да жок. Жок, туугандар. Мындай да дин иши бар го. Bunun inşallah bunun akısını Allah verir. Mahluklar kança veren dese de Allah az. Bu peygamberlerin usulü var. Sahabaların usulü var. Ne diyorsun? La nes'alukum. La nes'alukum aleyhi acra. Biz bu şu kılganımıza akısını sorabayız deydi. İn ecre illa alallah. Peygamberler aytkan. Her biri aytkan. İn ecre illa alallah. Allah'ın cevapkerçiliğinde ben akım deydi. Bana beri turgan soğuptu Allah verir. Allah verse göp verir, tüvelüktü verir. Ben de kança verir. Sahabalar aytат, la nuridu minkum jazaa ve la shukura. Biz sizlerden akısını sorabayız, hatta kalabayız da jeçe. Soragan tiyakta tursun. Вообще жүрөктө ниет жок силерде сураганга. Даже рахматты дагы, рахмат деп айтасың го, ошону дагы ниет жок силерден. Рахматты да күтпөйбүз дейт. Да не только акы мына материальный нерседен берип койгон кишинен намек сен, жок ал. Ошо намерение, ниет жок ага. Даже ал биякта турсун, рахмат келип сабак берип атасыз. Рахмат да ниети жок сиз. Ayta turgan bolsa özüne jашa. Бул иншалла аманат да чоң.